Ya kelempung ya ka Mairang Super League ajar pesan la pli pai ba aksi pali ka apsau talik unaitung ajar pesan Hamadan Dom Maulum pendeng umyong Mairang Eastern West Kasihil. Ya kini kelempung la peniai dak pendeng umyong District Sports Association. La pli kini kelempung da presiden Kemikria Football Association uba Hamlet Sondokling uba IT ru ya kekali kit nongpang sya ke pendeng umyong District Sports Association kebawah penyo lembaga Chief Minister Special Development Fund. Kidan kemas putri gi klub ki besi mentah kan kelempung bat ke klub kebayo ra ya kana meladu kan yo ban ya si mentah ha Kemikria State League keban mi kemat nam takat pendeng umyong District Sport Association.